Soğur bolsa, girgile. El bolsa ana memleket bolsa. Yok, girgile. Kırgızistan'ın konstitusiyasına birinci bulak bu el bolsa. Bana kim başlasın el yok. 3-4 yolu men sizlerden suran içiletinde ayttım. Men dağı özgöndükmün. Girip oşa maselеңерди кирип айткыла. Мына президент алдыңарга келип атат, сугандар. Siz dağı çıkıp aytпайт болсуңуз onu. Жоқ, мамлекеттик органдын жетекчилери келип атат. İçeride oturup alganı, bayağı bekini oturup alganday bolup kalıp atapsa. Мен айтып коеюн дагы бир жолу. Азыр эле айттым. Бул маселе. Мамлекет өзү чечет. Мен жеке пикиримди мен айта албайм мен. Nega ayta albayсыз? Так, урматтуу эл журт, мен ушул райондун акимимин. Азыр кирбей калгандар киргиле. Кирбей калгандар киргиле. Телевидение түшүндүрүштөрүн жүргүзөт. Видео мүмкүн бу? Прессаны мүмкүн? Я. Эл кирген мен. Жок, киргиле. Кирбей калгандар кирбейсиздерби? Атайын келип атыр ажабыз. Кирип бербейсиздерби кирбегенде? Прессага уруксатпы киргенге? Урматтуу эл журт, сыйлайлычы бири-бирибизди. Кирип бериңиздер, кирбегендер кирип бериңиздер. Элдин алдына чыгып атпай кирбейсиздерби? Кириңиздер. Al bu açayı götürüyor mesele oyunca biraz elge düşündürme koyuyorsun. Düşündürüp da girbeyizler. Kim girgen yok girbeyizler. Pressa ruhsatlı girgenge, Umut'taki pressa girgenge. Elekler girimizler. Eğer pressani girgisine biz giriyoruz. Giringizler. Şiladan boşuna tartış gerek. El konuş gerek. Giresin, daha kim girer? Pressa ruhsat yok eken. Значит, прозрачность деген нерсе болбой жатат да. Урматтуу эл журт, кирбегендер киргиле, аз 5 мүнөттөн жабылат эшик, киргиле. Кирип бериңиздер, кирбегендер. Кириңиздер. Кандай портотасы арсында? Жок, кирсин деп атпайсыз, кирем десе кирсин деп атпайсыз. Биз ага кирсек болобу? Алдыңызды шаппаңыз, пожалуйста, кириңиз. Бул жерде азыр 1000 адам көрүп атат. Кириңиздер. Алар деле киргендер болбогон үчүн көрүп атат ушул маселени, туурабы? Биресиңер барды. Кыялбек какап кетти. Залга жыйынга кеткен. Ага мыяк менен кирсе болбойбу?